Okey, Assalamualaikum guys. Saya Eddie. So belakang saya ni Honda BRV 7 seater. Owner datang daripada KL juga. Jadi Honda BRV ni tahun 2018. So owner kata kereta ni bawa dia rasa tak sedap lah, macam something wrong, macam ada benda tak kena. Jadi bila kereta ni sampai, saya bawa masuk dekat tester machine. Kita nak tengok berapa bacaan depan kiri depan kanan. So depan kiri 30 lebih, depan kanan 30 lebih, belakang pun semuanya di atas 30 lebih, terlalu tinggi. Bila terlalu tinggi, memang you guys akan rasa berbuai. Kalau kereta you guys lebih daripada 5 tahun, cuba keluar, goyangkan kereta tu. Jadi bila kami dapat bacaan itu, kami buka absorber ni, kita tengok compression rebound dia, memang you guys boleh tengok kat sini tekan sampai dah tak mau naik. Jadi yang depan tekan tu memang agak lembut, memang lembut lah. Jadi bila kalian tu memang tak sedap. Jadi kami adakan ready stock untuk BRV 2018. Sebelum kami pasang, kami akan tekan dulu. Kita akan test manually untuk compression dan rebound. Bila tekan tu agak keras, kita dah tahu ini mesti sedap. So kita pasang dulu. Bila pasang, kita akan check semua sekali keadaan sekeliling wear and tear. So selepas itu, kita akan masuk dekat tester machine. So dekat sini, selepas kita test, you guys boleh tengok. Depan kiri 15, depan kanan 16, belakang kiri 20, belakang kanan 19. So purata bacaannya di bawah 20. Barulah you guys akan rasa lebih stable. So tadi saya bawa owner cakap barulah dia rasa stable. Okay, so kembali kat sebelah sana, menggunakan BRV, tak kisah Honda apa, ada masalah berbuai, ada masalah bunyi, masuk di link bio saya ataupun bawah ni ada nombor saya, Roger saya direct, insyaAllah kita settlekan. So insyaAllah jumpa lagi dalam video seterusnya. Right auto, whack the corner. Bye-bye. Thank you.